TV Badwam na o shano yada sister Sunday bi o ye guy yada na se odi ahosefe so abreye de adu so no so ene ade ayanyom to de ama wono nti ute sa anyom no a na wohunu se doctor time da so ena ne mre ason se ye ni nkomo hwe apomudin mo ensem ye de mre beto ya de so na onko ensamfa yare no emabiem ti doctor time da so ha na no pem ache ye na bi aboko de nyankopa de bi aboko ye nyame ase kakra ye wura September mu ye kwa nyame ya adomu asa ade achi bi enipa foforo be hwe Adom TV nti wadaroma Medimafo Herbal Hospital ye hwe nyarwa hodo a wo sa na fe ye wi a ye be wuram de eba so nyame ya adomu September mama na onyankopon wase anopai e wo hwe so pa ene bambo Medimafo Herbal Hospital Kumasi ni akra nyina obinyumo se ekoyie papa na ensankyerene anwanwade awurade guso eye anwanwade da ne da the last 2 weeks my be am say eye sick na wadi kan ba hoda da akora be 14 years and o ma reject no say the kidney ni the liver asay onkonko esan say akora so na yale no so chen nti no na ama ne nan ni nyina so abubububu okay bontumi nante eti Dr. Tam da so ne na asem say gese de wawu yi de yasie no ya ana ya na nipa no kwa na anye years a we de wo nwui ye fa ne kwa Tam da so won konkoche omo de ne bai na de na ye won say akora ne papa ni nua ebuza say enti wo gidi say wo betima hwa akora ya de what would you say? Ubetima hwa akora ya de me de menjindi because enye yi ba be pese buza say ugidi so betima sa na yale me say nyeme na me sa na yale ewrade na sa na yale na akora we onwuda ewrade ti wo benya nkwa ne 2 weeks a wo ba review no na abofra na enanteba na abofra na onante na nima honhunu na fu ahono ana na etoda na se na minsu ye ma misu ni se nipa bebre wo ho ayesie wo mo wasasi so na nkenu wo mo nkrabia bebre ho asen ko timi nkan nko wo ba Medimafo Herbal Hospital enen ko da so tiase esanse one timi nkanti yesie no bebra hwehwe o mo di hie bia enko mo tie Medimafo nkan no mo ba ya nkan no mo da so tiase ba wo na no pe waji adwa no waji Adom na wo hwa Adom TV de watini nyina entenase mayale nkun entenase mayale hu wani mo se ebra onyankopon de ayalesa to me Adom Dr. Edu Jemfi metaka sembi se afei na ni a esisi nyina na ya na ma metime tena se kase afei na twrensa mo se yeni dua na ba emfro haban sayale abem ama oman Ghana ase de sei enyeme na medical me de abiduro ba be sayare nanso abra odifo ye hye Yesu honkom se ye bewu obabanyin ye be fron onwanwa ofutufo daja asumdwe hine no ye bewu odifo bebre enso bra ewu Yesu no wakasa weni de odifo Azaya kan ye no afei na abamu o mu se bebre di abidura be sayale adi kan kodie but afei na sa tumi na ewo twerensem no abamu adi se abubuafo enante eni frafo snis na mpane stroke ni diabetes pressure yale ananka ni yesuro ni nyina ayentete ya case ni nyina chine doctor se faka kabibra baje wa yale sa ewo Kumasi ebu akwa agogo enkran epokua se mayira ayare sa nanka ona wo bie ene ahiafo do wo bie de oni bie nyina nya ayare sa koro na ma me menje ho atinyi nka se die binum betna ayekeka sa bi na Dr. Edu Jemfi da bia me kam se
eye dani ade papa wo ho de wo benya boni wo ho ade bi e wo ne papa no ye wo ne boni tete bi e wakọ ba bi na anyewo a enkasa sa na Dr. Edu Jamfiri ade atie Medimafo Herbal Hospital Nyankopon Adom eba se yemfa bibiduro ensa yade a Medimafo Herbal Hospital eye number 1 e ho ne bia yemfa poma ma ho anopa unkura poma no mfa ma Medimafo mfa nkofie da ewurade mpam hwi na ye pia wa odi wura hospital ho na pa yi a make say no obeba fie na hwi ne enka wo ho be piem ewo Medimafo Herbal Hospital ya hwe ye mienu wo man Ghana nyina mu Kumasi ye bu akwa agogo eye atwoma agogo enkran pokua se mayira de bia me kam se mayira we nyanyira yes because obitu ni kuro din atene Medimafo anko hontin atene wantumi antene obi su dai ye kokro bi so enkachi ohe ba bia na nkesha na nkani kansa eni kwansa kuro ni kachi ba Medimafo anko hontin enkachi wa dai wa kachi obi se mayira na obi ni se bi fa betima be pie mayira ena mayira wa nyanyira ukohwe Medimafo nti enuane enkrofo ye enwuma enema ye ton ne ho a kese mayira ba han mo ma obi ai de ekun ana pay be piem me kasa free me free ha be kwakwetena se na me de time ato yarefo yales awona betena se wo Dr. Edu Jamfiri anim wo because ma me yare de na nsa ebeko ampa bro ne se kian ne kin na nsa no nuru ho no na yare ne eko bra Medimafo Herbal Hospital anope wo he Adom TV wanya stroke yade wano no echia me ba cho wanya stroke yade wakọ ba bi be abako mienu me ba cha ukọ ye no ase eye asenya emfie be mienu miensen wo da so to fie eviza wo nante wo bi ya wo hwe bi wo papa wa yare pen wo to wo nsa pe wo bi papa wanya stroke pen Medimafo Herbal Hospital ne betima hwe am obi a wanya stroke no obetimati aposa kania na wunya stroke bia be pie mo ho anopai na Dr. Tam efo ne Tam no bi ento yale gisa de wawuo de yesie na anopai na oba ha onya yalesa na se wunwi na yensie na yare na ha yare na etete wa adanse nkrofo die TV su bebrebe radio su bebrebe nyina ya adanse trodo kire se awurade amanensa so ewo Medimafo Herbal Hospital obepie mu a ayare sefura awurade na so wonam na koa Dr. Tam da so obesaw yale ewo Medimafo Herbal Hospital obi tie ma na pose doctor me de me sisi me de me chikase me de me kotodwe me nanse na atataye me ntumi na owi de mu hyehyew onamu obu nsem obu wemu ya doctor say eyentetia case ewo Medimafo Herbal Hospital ayentetia case ewo Medimafo Herbal Hospital anopay be PM na Dr. Tam amfatam ento yale so wo ye oba eba na maka say Medimafo aba so ko obonyini no yifire wo so onyame na meso oba wanya mfinhia aduonum nwotwe 58 years and was I kabla for the past 15 years ewrade na meso ama enene basa na chi mama ni baji achinye o doctor enye yi me ka kire obi bia se ewurade nam Dr. Tam so oyensa nkyene akese mama baji achinye edi ne 2 months ya oba na okura konko awo tentasuo egumba maka chose ma woduro na wo Medimafo Herbal Hospital no enye numbe wi bitua bi sabi de bitafore bi etse 1/3 udi gu onum guna onum wie anajo dumie no onum adunu wie na nu kuna hia mu hia biem bo so menso na nyinsa ba betom nyinsa betom wie na watua ehonka bema enfinhia dunie wo bema ntimi sorry da doctors eye 24 hours 24 don shire adionu na wo bema betima sorry ama wono wo yere ahia be pie mo Medimafo Herbal Hospital oba fibroid da wo yem yesu wo ba Medimafo a enye tuo ne de yi enye akuma yenya CS yenye operation bia
ye ma wodura ma anane fibroid ni nyina afiri ho ama wanya wo fa ahodie ententem so be pm e wo Medimafo Herbal Hospital me free ha me kwakotena anopai e wo Medimafo Herbal Hospital enne anopai ampoya ebegya fi se bebeja wo mpoma ho akọ bebrebe to wo hwi no ato atwene ho akofie sana ebe koso wo Medimafo Herbal Hospital anopai brother Dr. Tam da so afọ ne tam bi ento yale so atinye bia ni ho wo Medimafo Herbal Hospital atinye bia ni ho ewo ho sa anopai because enne ensachene ebe be si wo ho no ano eden obi Medimafo Herbal Hospital me ka sa mre bi be 2 months omodo bi free enkayo kro na biase na menim sese na omo pe ni wodi a yarefo a oba no ka yare ni dam ko ana busuafo so ka omo so didi akire ba so ko na nsanjede nyakopon ye ni se ebra first kan be duri omo yi yarefo be to wa se kan ka no paki wi a omo esi no omo ni yare ni bunza ho a omo ehun no ye di awurade na Medimafo so yese bebre ho a yale a ode ba enne no enne ye oduru ha obenya yale sa mam anapa me bompa ma sa wo de enye sa pepepe yale a ode ba enne no ema awurade nsan ma wo enfo yere enkofie da anapa awurade be ye nsankyere kase wo Medimafo Herbal Hospital obi se Dr. Mia na ntwie atwamu a me hunu me ba Medimafo nansa enne aboa ntete atwamu a me hunu adanse nkrofo die na ano soso we nyina ekese awurade edi ayaresa to me Adom Dr. Edujemfi the nation's doctor be PM anopai wo Medimafo Herbal Hospital kumase fo so atamase dada ewo ebu akọ agogo Dr. Ademai Dr. Samemo enkran so adwuma hyase dada Dr. Yebo ma hyase dada be PM ho na Dr. Time offer the time ni be ento ya well doctor bi abetan na nimbe na pa bi ka kire say e be say doctor doctor wa Adom TV wo se o fatam to no yale yes obo so ba akum mienu e bi wa mesia doctor but anope e ya kwanya ma o say obeduru poku ase ma yela sisie doctor e kwa ko tenase na wono a the time ato ya refuo bi obeba ho bia time yes sir ana unse ejebo nso sir ame ya Adom enche na eja na nya ba bedu awi Medimafo Herbal Hospital card ko pebi bra hospital na yenye bi ma na fa be hwe ho yade card ya odi akosa ho yale awie no waba ama odi kakra bi abeje wa yale sa na odi a hwe ho yale awie no ebre bi so a yete sa fa card kwa na beje TV fa beje emu ene kwa yesi ye ade chense sa fa card no ebeje card sa ye TV wo hefa card bi eni ho ewo oman Ghana mu ano permit maka se ehun hia esombo chan Medimafo Herbal Hospital card because eburu atoto kwa menye so so betimi the card be kwa kujuna se me kura card wenti mama eburu atoto na ana meboa afia meboa ai unti menfa ebi wo ho sa me kura card wenti fa mama eburu atoto ana yoko gele ya dibije enchachira ya dibije ba Medimafo Herbal Hospital card and 21st September wo de beji TV sir wo de beji emoni anwa beji mobile phones wo de beji mobile phones na doctor say eduro krota da na wa benum da no aboto na enke hu hia wo beto wo beji ko ball aso no boa no nya edu afa beji coupon baako ten bia e coupon baako nti enko du 21st September de wanya coupon do no chese wona de bottle do why dey aba ye the car man free no igwan bia ye nko to bia say ye duru ho ye say ye ko wan ye ko drop no wo coupons ados no pe wo na wa win car no sir ye ti bi wo hefa we na kire say almost say Dr. Tam enyam na mekon mo say doctor ya achede ma o my Ghana me ya de minim that say me ya achede e ma o my Ghana
bisa ayaresa ekoso no ano eden na ebe betimi akase fi se obo ade se ye de be duro sayale te se de ene ekoso ebe nsida na me katro se enye ebe duro no ko na sayale o eye tumi na yehuwa nyankopon de asemensa Yesu Kristo Father tie edi entesuo fry edi fa obi na ne yefra so ema na ne yedai eti senka obi ani fura na ye ti na za wosan ko Father tie dia na jeze ukunu kura wie enye dotie nu o tumi na wo dotie nu mo na eye adwuma yes na eye adwuma ti tumi nu de onyankopon de asemensa sa na pe wo hem sa obeti ase sa wonti ase sa obepene so sa wompene so awurade dem yare nyina tumi ashe Dr. Tam da so nsa gisa de wawu ade de yesene pe ele Dr. Tam da so entumi bepiem ewo pokua se mayira bepiem wo abua kwa agogo anope wa yare ache wada dem ache enkrofo dada wache wa boka ache na wosinka wo nko baabi abi but ewiase yase de opam wo nyaaya usi de na waje wa home anope uni ahomegie kosi se obeba be piem ewo Dr. Tam da so ahweye na doctor nyamede yare nyina tumi ahye nsa no wode ne tam ne bi ato wo yare so ama wo yare no akose wani enhuna de anope wo spiritual ne de ama wo se wani enhuna de biem no bra na me beji na mabubum de aguo a kire wo se ye wo nyame bi a wono ne obo ni padua na se ba bi biara sinto ne timatuo biara ba no ono pa no wo tumi se obetimi asiesi no me wo number ono ni tumi asa Dr. Tam da so sa yetimi ka kire stroke se sere do tie ni bibia ka wo nyemfo nsam no woni bibia ka wo oyarefo nsam ko na stroke akọ we any the nations doctor number no 0244 774282 0500 727215 0245 449592 when your numbers are offer eba Medimafo Herbal Hospital yale safo na ewurade de na onam Dr. Tam da so obesawo yale yeah that say Medimafo Herbal Hospital Dr. Time da so na oteno en kano shanu so say Medimafo 21st September chadi awo ye nyina mu TV no ne ade ne de Franco Trading Enterprise ho and walk je free papa enti trumike na enrei wota wo bottle no waki pretend na de akono age coupons na wan hwe anaka na ba ho ana TV ana mobile phone said we omo ahhehye no ye wo Nokia Samsung ne iPhone smart TVs ni nyina no Franco Trading Enterprise say will be tabletop fridges and so ho Franco air condition trumika na kwajo de and afa CCTV cameras no so ewo ho a ebo ye chechire wo mo ye sumase adwuma nyina chechire wo mo maye eye Franco ne nkrabata hodo mu nyina bowura ho a ubenya bi fresh 0246 422338 0246 422338 and 0555 939311 now on a Franco Trading Enterprise akasa best brain publication and so any one more ewo books ahodo about time a churchfo no ne ade obi entumi ke no nkogene de ye wo books set say creativity and imagination, student leadership, citizenship, critical thinking and problem solving, digital literacy, collaboration, communications ni nyina no one more books here making and ACCA4 one more agiatum to bora bookshops BM so a obenya bi a best brain publication for 0507 200 200 0507 200 200 and 0502 0504 200 300 na one best brain penfo so enkasa yenhwe abusua ne won so edi won awodai nti happy birthday nkoma Diana war sales department multimedia nti Diana ne da so fefefe oba pa onkwaso enhira ene enmonyam locate u ba bia wonam bia rade nyo kese papa nyini dru wonkwa na rade ahehye de amount Diana or multimedia sales department happy birthday nko amount Pastor Kenneth Amwako Jima nyameba
awurade enkoso ma nwosra ne yɛ kɛse na